Mai ka na tam ni ton channel kharu blaudare asai me tari tree na charuk kum sing na tree na charuk the Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper king in sam the ko infal me tari tree na pungu Manipur khaw law and order tan pat mai khaw gai inbu thau khang khani public safety na inbu khang roi Manipur chief minister Yomnam Khemchan Singh roi assistant to states for modernization of police scheme bang khaw liu ka than mai gari 477 flag off salakan the Monday Khogari 477 Manipur Police kang flag off sukan may mungtai 1st Battalion Manipur Rifle Parade Ground khautat kai kane gari flag off su may mung khauta Chief Minister Rip Manipur khaw Rai May Sunaching District nun khaw Police infrastructure tigai inbu thau pni the khani state tong emergency response ai gai inbu thau khang su pni the tuna sa kane flag off sukan may gari pangta hero motorcycle ka singpai kha Bolero B6 Kasing tamru na chikyu Bolero Neo Ringu Tata Yodha Riksanai na padai Mine Protected Ru Tata Trucks chui Tata 407 Kasing tamru Mahindra Bus chui Bulletproof Rakshat Riksarup Water Tankers ru na chikyu Bolero Camper Ringu Khani HMR gari pungu kasaw kane Bhopal Metri chui na pungu Madhya Pradesh ka maximum temperature rigdai na pungu degree Celsius yen kukan may mansai azu kang kung may ariubam the kumna Weather Department roi district chui na pungu ta high alert issue sukan the Meteorological Center Bhopal roi bulletin issue sukan mikhaw eastern parts biaghai rigdai na kathum kre rigdai na pungu degree sen kubam the kumna may guai khaw ram thai na bam khang ti thai kane Tamenglong Metri chui na pungu District Administration Tamenglong roi nai da khatat kai kan mai jan bhagidari abhiyan chong awareness khani outreach campaign Metri chui na pung khawnga lau kan the Infal Metri chui na pungu Naga People's Union Infal roi Infal ka protest rally tat kai na Manipur Chief Minister kang 7-point ultimatum summit su kan the protest Naga civilians charuk the cookie armed group roi nim tat kan mai ru khaw action la lo khang demand suna tat kai kan tunge NPUI roi Memorandum tikan mikhaute suspension of operation agreement bang khawba may armed cookie terrorist roi Naga civilians chui ta Metri ru na kathup nung konsakul Lailon Wi-Fi village dang khori nim tat kan tonge mi tai Lailon Wi-Fi village authority strong chief rikazau na nim kan tong the Metri ru na pungu nung into mai khani allow gan ru na padai ta inpadat kani tiki gan charup ta thu asai ngan na kabam thai mung na bam tungi tu na sa kane kumai jang Naga People's Union Infal Rikazina may action lalo khang demand points anai ti kan the demand nun tai suspension of operation agreement bang khaw bam mai cookie cadres terrorist nun ta law thelai na action lalo khang katu milung khaw Lailon Wi-Fi village chief Laboy Wi-Fi Lailon Wi-Fi village authorities le Naga civilians ta nim me khaw kazao mai pui nun ta nim khang suspension of operation peg bang khaw bam mai armed cookie cadres re nim kan mai Naga minun ta randat khang operation tat kai lo khang Wilson thanga churu Naga dal lang nam mai ta cookie terrorist nun re ambush na suloi kan metai enchup mai la zan phungwang lau khang TM Koshom Raudai dang khaw ambush na suloi kan mai SW Chinashang Khani Yarui Ngam Vashum Kanai Kang Inchup Melazan Sulau Kang ST Thangboy Kipgen Semti Thang Kipgen Kuki National Front Presidential Khani United People's Front Tuang Chairman now Deputy Chief Minister Nemcha Kipgen ta Council of Minister Bam Korui Lagan Kangkum na suspension of operation agreement Lagan abrogate Kang Khani Kuki refugee ta deport su khang kaza kane protest rally khota village authority student body church civil body tangkul katam nalong khani Naga welfare Manipur University tom volunteers azure that kaza law kane Chennai Metri chui na pungu Tamil Nadu Chief Minister C Joseph Vijay Rui Metri chui na pungu Monday khaw lauta minun khang major crop loan waiver scheme announce su kan the mi tai lauta minun roi cooperative bank roi loan da laugai mai tai kwak lau khange mi twanglat bam ta Chief Minister resign na State Secretary Chennai khaw crop loan waivers lam khaw high level review meeting tat kai kan metang sa indau kan chonge meeting khota Agriculture and Farmers Welfare Minister M Vinod Corporation Minister V Gandhi Raj Finance Planning and Development Minister N Maria Wilson khani senior departmental officials nunrui kazao kane tuna chamte ri ti thai kane New Delhi Metri chui na pungu Congress President Mallikarjun Kharge roi Metri chui na pungu Monday khaw pianmak mai indau kan methelai na India khaw thau man kung kuba mi haiting mikpo man sai nun tong senlut subam tungi tuna sa kan the petrol khani diesel man hai Metri chui na pungu nongdang ka kanai point risru nga khat khani kanai point riksanai na khat per liter kudat kan the
มีไฮในดักกันไนลุงเขาเปโตรคันดีเซลมันกูเลียงปะไดเทมีไฮ West Asia Conflict หรือ Global Crude Oil มันกูน่ะบัมที่เมจางรีเย่ตะแมงลองติ้งไนล้วนมาเลี้ยงบูตริกจุยนจรุกกุมสิงในจุยนจรุกเล่าชวนกะลานติ้งซินติ้งไรนาเย่สิงบังติ้งริวปุนีมาเลี้ยงบูตริกจุยนจไนกุมสิงในจุยนจรุกเล่าชวนกะลานติ้งไรนาเย่ติ้งซินหมวกนาเย่สิงบังติ้งริวปุนีไม่คือกวยน้อยกิงจุยในกิงเรามีขังตาทวนกูไม่อินดาวิอาศัยกันทูจอมให้เขาเริงงานเราเทอินชวนควงรูมาคายเกเมกันรีกิงอินซับเดลโคชวนกูเท